Đogaš sada brži od Prlainovića. Kunac. Dobro je u obrani postavljena bijela obrana, vrlo čvrsto, vrlo jaki presing igraju igrači Srbije nad igračima Hrvatske. Vrdoljak, Kunac. Vrdoljak, nije bilo njegovog pogotka, ali je bilo dodavanja i bit će isključenje. Biće isključenje. Igor Kinić, igrač najviše nastupa u reprezentaciji. Najviše pogodaka usput rečeno. Kunac, Vrdoljak. Kolić će pucati, Kolić će se posuditi pucati. Kunac, kako pada lopta, kako je nervoza. 2 sekunde do povratka i ravno u Šefika Kunac. To nije dobro. Šefika treba probiti, Šefika treba iznenaditi, a ne pucati ravno u njega. Ako se ustali Šefik na golu, ako obrani 2-3 lopte za redom, neće biti dobro za napadača Hrvatske. I sada čista lopta za Nikića i peterac. Čista lopta je bila za Nikića i ponovo griješi Aljoša Kunac. Nije pogodio kad je trebao, pucao je ravno u Šefika, je sada propustio Nikića i dopustio peterac. Brani Vičan! Frano Vičan, drugi peterac u ovom prvenstvu. Drugi peterac brani. Sjajno, Frano. Ali kome je obranio? Aleksandru Šapiću. To je puno važnije. Dobra lopta za Burića. Ali isključenje. Super se postavio Damir Burić. Igrač više. Kunac. Vrdoljak. Kunac. Ko će pucati? Đogaš! Teo Đogaš! Četiri jedan. Ponovo lopta kod Vujasinovića, daleko od gola Udovičić. Traži se akcija po desne strane ili naglo ljevo tamo Šapiću koji poput Vuka čeka da upliva. Lopta za plave. Vrdoljak osigurava loptu. Burić, on je izborio ono isključenje malo prije, nakon kojeg je Đogaš pogodio. Vrdoljak, kakva mirnoća u tom igraču. Širi se jednostavno bazenom. Burić, daleko je od gola, još samo 7 sekundi za napad. Bušlje. Moraju paziti kontru, imaju jaku igrači u plavom, niko nije vidio da je mu kontru pliva Filipović i sada bez realizacije ostao ovaj napad. Ali 4-1 na semaforu. Vanja Udovičić, odlična lopta u sredinu i brani! Vičan! Kako Andrio Prlainović ima snage osloboditi se svog čuvara, odgurat se i još ovako silovitu loptu puknuti. Udovičić. I prekršaj za Hrvatsku. Prekršaj je napravio Vladimir Vujasinović na Đogašu i sada još i nogom dobio Đogaš u glavu. Doduše nisu to i suci primijetili. Damir Burić.
Sad na ljevoj strani Damir Burić. Jaki pressing igrača Srbije. 10 do kraja napada. Ovo bi morao biti udarac. Može li Bušlje? Ma može Bušlje! Može! Jedan. Četiri minute, 40 do kraja druge četvrtine, do poluvremena. Svi su koji su pokušali, gotovo i pogodili. Jedino Aljaša Kunac ima onu nulu u realizaciji. Isključenje Bušlje. Prvo isključenje za Andru Bušlju. Dobro Mile igra to. Dobro Mile Smodlak ovdje pokriva, ali opasno je iz vanjske strane. Šapić i prekinuo je tu loptu. Presreo ju je, zaustavio Samir Barać. Boli glava Dejana Udovičića, sad već polako na klupi Srbije. I isključenje za Prlainovića. Igrač više ima Hrvatska. Ali još kratko će biti to isključenje. Svi su se postavili. Vrdoljak. Ko će pucati? Đogaš. Bušlje. Vrdoljak. Uplivao je igrač više. Samir Barać. Pokraj gola. Ide Aleksandar Ćirić, skroz desno uz njega Samir Barać, pa lopta do Ikodinovića. Šapić, opasan čak i odavdje. Zato je uz njega i Burić. I što sad? Kanađanin sudi isključenje. Isključenje Bušlji. Drugo isključenje Bušlji. Stežu, približavaju se bijeli i plavima. Nema gola. Nema gola, pucao je Vanja Udovičić. I Ratko Rudić igra svoju vrlo značajnu ulogu, a to je smanjiti pritisak sudaca na igrače, eventualni pritisak, i ako bude trebalo preuzeti ga na sebe. Damir Burić. Barać, sam je Barać. Ne može Samire tako gol primiti Denis Šefik. Previsok je, prejako iskače da bi takav gol primio. To je trebalo biti silovito, to je trebalo biti zakucano. Prva mala pogreškica hrvatskog napada, ali evo sada se vratio Barać. Iskupio se. Kad je stigao ovo sve preplivo. Ide najiskusniji, najstariji kapetan Zdeslav Vrdoljak. Puno toga je ovisilo o njegove mirnoći, njegovim loptama u dosadašnjim utakmicama. Burić je pred golom. Bušlje je tamo do njega, ali ne, vratit će natrag Baraću. Još ima kratko vremena za napad, 7 sekundi. Mora pucati, mora neko pucati sada. Hoće li Burić? Da! Ne, neće, jer je zaustavljen u tom pokušaju. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease.